sibukwa-ke okay Andile wadlala ne cause vele bekhona kuleyo ndawo ukuthi leya number yami ngisebenzisa like I had conversation yayo yonke into bengine conversation yayo yonke into yabo ukuthi angisenayo leya number sengiyishintshile inamba yabo yonke leyo nto leyo okay okay Andile ngambuza futhi kusuka kumina nakhona like ngumnika nje imali umjabulisa imali yabo umjabulisa nje cause ngathi umuntu onihanga okay fine Andile mfethu ngathanda ukuthi nginikeni yabo okay Andile okay ngangisesikoleni kwi-camp bese esikoleni kwi-camp so mangisesikoleni kwi-camp kwamele ngibuyele esikoleni ne kumele ngibuyele esikoleni and then yabo okay fine ngabuyela esikoleni because kwakuyi-camp bekuDecember besifunda besihlala phakathi esikoleni mina bengiphuma ngoba ngine-gig ongiphuma ngoba kubalekile nje yabo kumele ngiphume besingavumelekile ukuthi siphume okay emva lapho ngabanike ekhaya imali nami ngathenga izinto ezincane zokudla phakathi esikoleni ngambuza Andile ngathi Andile ungathanda ukuthi ngikunikeni ngoba sengishilo ngoba Andile umuntu onihanga umuntu nje onihanga kwenzeka iqhaqaqa phakathi kwami no-Andile engingeze ngikwazi ukuzisho but kwenzeka iqhaqaqa la kwanginyanyisa wangicika like wangicika mina ngifuni ukukhuluma back angithanda ukukhuluma angingize ngikwazi futhi kum-expose angeke ngizothula iziphele mayiphela lento le mina ngeke ngize ngi-expose angifuni yabo okay wasesenzile leyo nto Andile-ke okay ngimtshele WhatsApp yabo andingijwayela yabo Andile kanje emva lapho ngathi ngiyosayithola le mali that's it ngiyosayithola kwayona le mali ngoba uyahlala ilokho ngoba sezobuya manje uyazi ukuthi wenzani uyazi ukuthi wenzani uyakwazi ukuthi wenzani Andile uyazi ukuthi wenzani angafuni ukuthi ngize ngikhulume uyazi ukuthi wenzani Andile angafuni ukuthi ngikhulume angifuni ukuthi le ndaba le izikude ne angifuni ukuthi izikude kuze kube indaba enkulu I know because yeah ilokho nje mina bengengize ngikhokhe imali na ayikho mina imali ezophuma phakathi la ilokho nje ayikho imali khona ayikho imali ezophuma mina ephakethini lami mhlawumbe sengaphuma kwi-team yami ngenxa yokuthi bafuna ukuklearisha ama-rumors and everything yabo for the sake of isibuko yabo but mina ayikho imali ezophuma ngiyaxolisa nje usho lokho ayikho imali ezophuma nje izosuka mina iyo Andile elokho ngiyabonga but istori senizwile mina ayikho imali ezophuma ziningi ngabe izinto kumele ngizenze ziningi izinto kumele ngizenze ziningi ngabe izinto kumele ngizenze ziningi nje afune uyithola sengidlongole imali yami angifuni